football tournament Agolong Komaji Ate Bukle Higher Secondary School Bangsa Patwa Kamonong Penanal di Pen DH Talent Creative Production in Pen Sepatin Piponsi Swarno Sotum Kapatu Kini Azuliti final match as organizer ko President Dimi NCP Konsum Bangki Okaro Haki Lapenke Alang Litumlong Kaceratum Itu kami organizer Ketinggian Lapenke Ini Labangso Last Women Knockout Football Tournament Ada kelangkaran long untuk football kompetisi dan dikuliah dalam cengsi dapat Ningarong piklo soal setum ibu disiplinan dapat juga cium